reka maze ikibazo ego igitabo cya Yohana rimwe gatatu ubutumwa bwiza bwa Yohana rimwe 12 12 ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha n'Imana abamwakiriye Yesu yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana abantu bose bakiriye umwami Yesu bakira bahabwa ububasha bwo gucika abana b'iki b'Imana Yohana 14 gatatu rero ububasha bwo gucika abana b'Imana Yesu ababwira gute gatatu yaho bavuga gute 14 gatatu kandi kongiye kubategura hanyo umbiza mwege mwaniza mukakira mukacika abana b'Imana kongiye kubategura hanyo nzorero kubajana iwanje Yesu azoza kubajana iyo abagize gute abamwakiriye wahondi aho zoba ndi mwege mwanyakiriye namwagara muzoba muri manuka marira iyo twabaturije no kunugingo aranditse rero mumenye neza mudatekeranya nijojo mwizeye nijozi no kuri n'ubugingo nawe ushaka kwa data ntabijanye ikibazo cyanje ni iki ano majambo Yesu avuga aba azobaje gutwara kuko icyitwa dufise kiri ngaha ubukristo n'imyizerere yabikomoka ku bupagani twebwe rero twizerane Yesu Kristo ikibazo abazo baje gutwara yasoba ari abayisilamu cyabure abakristo ikibazo bagiti aba Yesu azobaje gutwara nazo ndongibi abamwakiriye bakiza abana b'Imana arabati mwene ko mwanyakiriye zogaruka kwa jani wanje azo bandi muhabe kuko ni joza n'ukuri n'ubugingo ikibazo uyu Yesu je n'ukuri n'ubugingo azobaje gutwara abayisilamu bamwakiriye bakamwizera bagakika abana b'Imana cyangwa azobaje gutora abakristo bamwakiriye bakamwizera bagakika abana b'Imana nibaza ko byigeze abamwakiriye abahe ubasha bwo gucika abana b'Imana hanyuma kandi ngo niwe azoza kujana abamwizeye nabo nabacitse abana b'Imana mbega nabo bayisilamu cyangwa nabo bakristo mwenye giti pole sana sinzi icyo kibazo kibajije yawe yiko hajidiriza yicaye haje wewe wenye kweli haje ukibaza ikibazo nk'icyo inna lillahi wa inna jana wanabwiye hajidiriza karibu mushure akabazo babajije iminota indwi eba nuko ifasa uhanagura kabisa naam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kama ndema nashimira abarimu bose baciye hano bagaragaza gukosora ibidakosoreka Katolika yanditse Bibiliya icyanga umusozo w'injiri yose biriya byose ngo Yesu yaradutse batanga amafaranga kugenda mu matitse bizina rya data ryo mwana rya mwe muyera umusozo w'injiri wari bahereye ku murongo w'iki w'icumi Katolika cyane umurongo tibiherera aha biriya byose byo munsi nibyo bongeyemwo babyongeyemwo inyuma y'inama ya Niseya ko yahamagajwe na Constantine Pagani apanga icyitwa la Sainte Trinité icyo bigisabiro cy'inama y'abatunga enda wige niho babyongeramo niho bagatibera Imana gatarugira byose n'ijuru n'isiboneka n'ibikaboneka nemera ko mu Yesu Kristo rutuba ku muco ni Imana yakuri ko Imana y'ukuri mwerabye abanyari bose ubwoko nande nase ukabandanya igani kredo mwaka wa 1975 yarusoma ibitabo yari ngorane kutiga ayo n'amajambo wongeyemwo Katolika yemera gusohora Bibiliya litera iyo ngo ihari Katolika iriho unacha ngo ngo ni hehe ngo Katolika ngo yarose Bibiliya enda wige mwari kuyikura nitamwe n'imbere ko namwishura uriyaca vuga ati Muhammad nawe amwise ko ari umusazi Pawulo nawe yivugira ko ari umusazi ngorane n'ababiri ngo musazi nimbe wakomeye gusoma ubundi ikibazo Muhammad yakiswe n'abahaka ni Pawulo nawe yivugira ati jewe ndi umusazi ariko n'ababiri 12 tujya
kuraba uwakizwe n'uwakiyise wumva umusazi ari ariko rino ba kabiri 11:22 yarushina ngishura akabazo kiwe inyandiko iragira iti igira ngo iki akamukumviriza neza 22 yego hagira hati n'abaheburayo nanjye ndiwe n'abanyisirayeli nanjye ndiwe urubyaro rwa Iburahimu nanjye ndiwe n'abasuku ba Kristo mvuga nk'umusazi ati cyaho Pawulo mvuga nk'umusazi arusha ati ndabarusha gusara bose nabarushije kuba mu bikenurwa ati nabarushije kuba mu nabarushije gutanga mu maborero baba bamubasha kubera kubera ibintu by'abantu nabarushije gukubitwa inkoni kenshi baba bamudisha kubera ubusazi nagarukiye ku cyobo Pawulo agarukira ku cyobo kubera mudihinda kandi uko abayahudi barankubise ati baranditse inkoni 40 gukuramo imwe uwo ni yari umusazi ngo 40 gukuramo imwe wewe baguhaye uyikuramo gute kandi wayiriye gatatu kose barankubise ibitsibo baranteye amabuye gatatu bwato bwaramenekanye naramaze igero n'umutaga mu nyenga yamaze igihe kirekire mu nyenga uraza abasazi iyo kuyobagera hamwe ingendo nagize ntizigira igiharuro abasazi barara bariru nama ngeramiwe n'inzuzi nkageramirwa n'abanyamahanga abanyamahanga bari bamugeramiwe ngeramiwe n'igisagara ngeramiwe n'abahinga nama ngeramiwe n'abigira abanyabwenge nkageramirwa n'abiyita bene wacu ataribo ibikorwa urukurara amaso kenshi umusazi basinziye urinzara urinyota urukwiga ubusa yari kurya hatarima uri imbeho yamukubise ko yabari mu ishyamba wenyine n'ukubura gahuzo yagenda ari gusa abantu nyamara nyuma y'Imana yanyu yagenda ari gusa ugatunga imbere y'Abayisilamu ngo ukamugeranya na Muhammad umusazi yagenda atanakaboka inarira Pawulo agendera hejuru Pawulo hariya ntigeze yambara agahuruzura abazanye tutuboza amakuru acaraza mwarimu ndiyo umwarimu avuye hano baje kubaza ikibazo ataja muri Yohana 1:12 ngo wowe urubyaro rwande rwa Aburahamu oya wese urwari ngene niyigisha we kuzana guturire n'inyandiko cyo kumbwira ngo soma banze uhore gusa ati Yesu soma Yohana 14:3 wewe jenge ikibazo Yohana 14:3 Yesu agira ati kandi ko ngiye kubategurira hanyu garuka kubajyana iwanje waho ndi namwe bariho muba acavuga ngo bane abana b'Imana Yesu azobaje kugira gute gutora acarabaza twe turi abana b'Imana none tubaje gutora bande n'abayisilamu cyangwa n'abakristo bitwa abana b'Imana reka wereka bazobaje gutora kumbe n'abanyene yiyise ninasanga Yesu yari umwana w'Imana nanjye ndabyemera ko muri abana b'Imana niba bivuga ati Yesu ni uw'Imana namwe mutume mu nyirumuca Matayo 19:27 Yesu arabwira ati Petero arabaza ati mbega twebwe ko twaheze byose tukagukurikira none tuzohabwa iki wumvise bose cyane mbega twebwe ko twaheze byose tukagukurikira wowe Yesu none tuzohabwa iki Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye aho umwana w'umuntu oya nagende wa mama aho umwana w'umuntu Yesu yarazi ko wa Mariya nagende wa mama aho umwana w'umuntu Yesu azovyagira ku ntebe y'ubwiza bw'igihe cyo kuvyagukunda igusha namwe muzokwicara ku ntebe 12 muzokwicara ku ntebe 12 mugira gute ucira imanza imiryango 12 yabaki y'Abisirayeli uyu wo mu kinama rero wapi wowe umunyisirayeli wewe bazokwicara ku ntebe 12 bacira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli ikibazo sasa aba 12 bari abakristo cyangwa bari abayisilamu gatanu na 10 Qur'an bismillahirrahmanirrahim nigihe nahishurira abigishwa biwe nigihe Yesu yahishurira abigishwa biwe ngira nti ababwira ati nimunyemere n'intumwa yanje Yesu ati nimunyemere jewe uhora hamwe n'intumwa yanje Yesu abigishwa baravuga bati abigishwa ba Yesu baravuga bati turemeye Allah Allah Yesu kandi wemeze ko turi abayisilamu
watuse ukuri narangije yego prema abo barabayisira aho ntabakinga eka mbega babakirisu bari babakirwa abaroma 15:8 icyo mvuga nuko Kristo nuko Yesu Kristo muvuga yacitse umukozi w'abake yacitse umukozi w'abasiramuwe nicyo gituma ngo yagiye kudutegurira yagiye gukoropa ko ibikombe kugutegura ibitanda tuzogera ngo twebwe abasiramu ariko bayisiramu abana baba salamu alaykum kajya pira Yesu yateye Allahu akbar Yesu umukozi w'abasiramuwe yenzorira kwisani Yesu yoge abasiramu ego utasiramuwe muri mu abayisiramu ni mu gikoroni arahita yishuye bakirisu yishuye muzabere niwe yishuye abandi bose bavuze yishuye kandi mvuge isizo indayubama batishyuye ikibazo abandi babajije kiretse bagoretse umve ikibazo cya mbere ati abo Yesu azo bajya gutora Yesu aravuga ati Yohana 10 ati abamo yakiriye ngira wizere mananje avuga gute mwire ko atatara amazu Yesu aravuga ko afisende Sasa mwana kwa Yesu afisende hata watu wese murabyemera imani yabyara nibyara umuriza rero Yesu mwaza n'ukuri ubutumwa bayisira murabyemera ko atawundi murazashika mu ijuru adaciye kuzera Yesu kinya tumvikane Yesu azaturijanja n'ukuri na ushika mu ijuru nabuza gute abantu bose bakira kujya mu ijuru bazamuzera yande bayisiramu murebe kurekera Muhammad umuntu mubeshi atazi gusoma no kwandika mugakurikira Yesu Kristo je n'ukuri ubugingo ibi bavuga ni iby'ukuri cyabana bajya kumurwa gusa atavuga ati abigisha ba Yesu n'abayisilamu ikibazo cyanje Yohana 4:1 abigisha ba Yesu n'abakiri n'abayisilamu Yohana 4:1 inasema umwami Yesu abafarisayo bumvise yuko abigisha benshi ko Yesu ari umwigishwa benshi kandi abatiza benshi kandi Yesu abatiza benshi arusha Yohana ariko Yesu ubwiwe niwe abatiza abigishwa niwe babatiza ariko abigishwa ba Yesu nibo bagira gute babatiza abigishwa ba Yesu n'abayisilamu nabo abigishwa ba Yesu murabatiza katika Qur'ani unajua ingawa amajana 236 abigishwa ba Yesu baragira gute barabatiza mbega Qur'ani abo bagabo barabatiza babatizwa pesa Francis avuga gute kugira tume mwabadiki kibazo nzigamba gute aza kupendekeranya kugira ngo tubabwire neza tubakurikire watabu tukisa muri Muhammad Yesu abigishwa biwe bakirekera Muhammad ataragira gute ataranavuka ubu rero yaciye basura abagira abigishwa biwe kandi baravuye Muhammad ataragira iyo sema avuga gute washenzi ubisa bavuga ati ngo barabatiza kubawanigiza ati abashenzi niyo watu wasiobatizwa abashenzi n'abantu batabatizwa wasiomjua Mungu abashenzi ni watu Imana waliomjua Mungu kadogo tu abashenzi batabatizwa bo watu Imana yakenya gusa kama watu hawa n'abana kama Waislamu ari abashenzi batabatizwa ikibazo cyanjye ngiki by'ukuri mwebwe murabatizwa kugira ngo nibitwe bashenzi Yesu bwiwe yarabatijwe niba Yesu yarabatijwe wowe ureka kubatizwa gute mu mazi n'ukuri uri mushenzi abigishwa ba Yesu baragize gute abigishwa ba Yesu ntibashobora kuba abayisilamu kuko abigishwa ba Yesu barabatijwe baranabatiza abarako batabatizwa kandi batabatiza n'abaki n'abashenzi ndasubiyemo ikibazo nabagije kumbura nimwagaruka mu cyishure turakeneye ko abantu bamenye ukuri tureke kuzimiza uno munsi ubwo
ba Yesu n'Abayisilamu. Maneno ya Paulo. Yavuze Muhammad yatumye ku bantu batazi gusoma no kwandika. Korowani ni igitabo cyahawe nde Muhammad. None ababisho ba Yesu barigeze basoma Korowani kandi bapfuye Korowani itaratangwa. Ubu wenshi Bapfuye Korowani itaraza ku isi. None bahise Abayisilamu gute kandi badasomye Korowani atari kubasha gutegekanya. Ariko reka mbazi mbega abigishwa ba Yesu hoba ari Abakristo cyangwa Abayisilamu? Korowani gatanu. Korowani gatanu. 47 ubizera abigishwa ba Yesu abaribo. Korowani gatanu 47 ya Korowani wenyene ingurube mukurira ubikiranisha amavuta yayo. Haleluya. Inasema Hapo mtu na wahukumu watu wa injili kwa Yesu Mungu hali yake. Korowani ni kufe uzakiribaza abantu b'ubutumwa bwiza bavuga ubutumwa neza isobanuro Na sisi ubutena tuliamrisha wafuasi wa Isa, natwebwe twarategetse abigishwa ba Yesu, yani abigishwa ba Yesu rero watu wa injili, n'abantu bavuga ubutumwa bwiza muri ubwisilamu na ubutumwa bwiza ubuvugo bavuga abawayiza, ariko mu mashenge tuvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ibitabo byacu cyatwe ubutumwa bwiza bwaze bwa Matayo, ubutumwa bwiza bwa Luka. Usome Korowani usanga ubutegeri bwaranditse, kabane cy'imva, yaranditse, kabane cy'imva, inkuba yaranditse, ibisigo byaranditse. Ariko muri Bibiliya ubutumwa bwiza bwa Yohana, bwa Matayo, bwa Mariko, bwa Paulo. Manuka rero wa Kristo, abayoboke ba Yesu bitwa gute? wa Kristo, Ubisomye Korowani, yuko bakurikira Yesu bitwa gute? wa Kristo. Urambwira niba twababwiye yuko ikorona atari igitabo cy'Imana mwaburi bitari ni gute no hubatirwa bakurikira Yesu n'Abayisilamu usomye handi bakurikira Yesu n'Abakristo? Se iki gitabo niyo mu cyanditswe n'abaki nikorerwa zine ibisivyo Ukristo ngo bari upagani oya Niramve yo baze kwa Yesu barabuzinga. Yesu ahubwiza. Haleluya. Muhamashimeshi cyane muhamashike. Ngombaza ikibazo. Imbere ko mbaza ikibazo, kwanza nduge ku majambo avuze uyu muhungu avuye ngano. Sinzi ko pastori sidabizi. Avuze ati abapagani n'abantu batagira iki batabatizwa. Abashenzi ni abantu batabatizwa. Jengiye kuraba nachasanga Mose yawe idyagiye kinabo yigeze agira iki abatizwa. Biguza kumbuga yuyu Mose n'umuti umushenzi. Sakuzobera yigeze agira iki abatizwa. Niki n'umushenzi. Mariya nyina wa Yesu yigeze agira iki abatizwa. Kumbe n'umuti ubwenge bwiwe n'umushenzi. N'umuti umushenzi. Ubwenge bwiwe rikapanda ngo sore Pesa tensisi Korowani tukufu ajeni hasome inasema ndiyo washenzi wa abashenzi ndiyo watu wasiobatizwa na abantu batabatizwa wasiomjua Mungu nibaje abantu batatimana au waliomjua kidogo ndio watu imana gake kama watu wabahi ndiyo kama Waislamu ndiyo hayo yote ati ibyo byose ni uongo ati ni kinyoma hasomye yamo katika katekismu ati ibyo muri katekismu yande ya Katolika. Katekismu ya Katolika nivuga ati abashenzi nibajya batabatizwa. Ariko ibyo byose n'ubube nishikiyama kubera intumwa z'Imana zose nta numwe yigeze ibatizwa na bimwe birongera aho nyene Qur'an nyingine inasema hivi ndiyo wa Kristo milongine kwa tukufu maelezo Allah Allah amemupa mtu ubatizo kwa haya abantu mubatizo dini umubatizo ni dini inaitwa subha yitwa subha shika ati bisigurati kurikira au fuata cyangwa yo gukurikira dini ambayo dini Allah anakutaka uishike ati dini cyangwa inzira mu Kirundi imani gusaba yuko wokuriki au ifuate woikurikira cyangwa uyifate. Huyo ndiyo hasa ubatizo wa kweli ati uwo nuwo mubatizo w'ukuri bavuze dini ni mucara mu Kirundi ni inzira mubatizo ni inzira Imana gutegeka ukurikire hamukayoboka kujya kuyoboka nguwo nuwo mubatizo w'ukuri
genda mwige ntabwo ari kujya mu mazi nk'imikende kuja mu mazi n'umubari n'ikirobeke mu mazi twirirwaye n'ikirobeke mwarimu ndiyo yacavuga ati abagore bakisana ngo ntabwo baseramugwa ni baseramugwa aca ibagira gusometse kari 44:9 kandi ndiyo kandi nta munyamahanga ndiyo atakebwe mu mutima no ku mubiri agoje hehe azokwinjira hera hantu ari gukebwa ku mutima no hehe no ku mubiri abagore bakisana bakebwe mu mitima niyo mpamvu bazokwinjira mu bwami bw'ijuru ariko ababigwa ntabwo bakebwa ku mubiri no ku mutima izindi natwe by'isi ikibazo izindi natwe safi ikibazo 5-3 Qur'an 5-3 Qur'an Narutsa 5-3 ndiyo inasema bismillahirrahmanirrahim ndiyo hagati ayo hagati al-yawma unomunsi imani tukida muri Qur'ani ibari inuma ya Muhammad ati ino musi abahakanyi barayabujwe ku idini ryanyu ndiyo nimubatinye ndiyo ahubwo nimutinye ndiyo nimutinye ndiyo uno munsi rero ndabujurije idini ryanyu imana ati ino musi ndabujurije idini ryanyu kandi ndabujurije ingabirano zanjye ingabirano zanjye ndazujije mu idini maze shimishwa nuko ubwisilamu shimisha yuko ubwisilamu bubabera idini imana yaducaga ubwiso butubera iki idini imana ariyo icaguye nimba ubukristo budakomoka mu bapagani baduhereze inyandiko imwe muri Bibiliya imana ivuga ati ino munsi shimishije yuko ubukristo bubabera idini inyandiko imwe muri Bibiliya imana ivuge kujibaza kayati ucubaza urubazo Islam takbir Allahu akbar raha inyandiko ivuga yuko ubukristo ari dini imana yagize gute yitoreye bayitiyemo ubukristo imana ariyo yivugiye Qur'ani yagivugiye tubakomera amashimwe cyane nabonye kitaranezerewe cyane ati ikigo yatanzwe batanza abisilamu batubwira ati ubukristo n'imikorere yabo ikomoka ku bupagani mu kubaza ikibazo n'umwisilamu nyene abagira ati ngo twebwe idini ryacu barazwa kwa umwisilamu ngo namage ni utajana ubukristo ikibazo n'ikigo gitanzwe biratandukanye ariko reka ndagukurira inzira kukishitsi cyambere avuga ati ngo twebwe nidukeza ku mutima no ku mubiri cyandabura bana mutwenga ababemera yuko kugira ngo umwisilamu ubanze ugakeza abagore bose mu cyisilamu ntibarakebwa kuko bose n'abakina ba Kristo abagore basilamu gwahe barabaheze nize mu Kristo mababo y'ubashika abagore kamata idini bisiguriki inzira siko yavuze idini bisiguriki inzira Yesu aravuga ati bitabazi abukuri n'ubugingo Yesu aravuga abakurikira Yesu bitwa abakristo bari mu dini ry'ukuri n'ubugingo ikibazo twagejeje mu munota umwe barakugejeje ariko reka kongere impamvu unasema nyaraka za Paulo ukurasa 1162 ndio Yesu peke yake Yesu wenyewe ni dini ya kweli Yesu wenyewe ni dini ya kweli iki kitabu wadukuye Waislamu tugiye kwa bande Waislamu tugati Yesu wenyewe ni dini abamwakira Yesu bakiri dini abamwakira bachakutika barabiki kuko ari mu dini alirondera ibindi dini bitandukanye bya Yesu wari dini ry'ukuri cyangwa mu dini cya Yesu iki ariko ndonde ubizi kibazo none dusubire mutana abanyene imprimanto amajana 2226 tubaze ikigo cyo Islam abakristo na Yesu wabatandukanya oya kubera iki basangiye ADN amaraso turi amwe kandi uraba bwati mu ijuru kuko ari kuri dukuri hadagute inasema kwa maneno ya Yesu Paulo amefahamu ya kuwa kuwadhulumu wa Kristo ni kumdhulumu Yesu mwenyewe. Kwa jambo ya Yesu avuga ati ibyo Paulo yavuze yuko nuwafata ukarenganya umukristo uzoburenganije Yesu wenyene ubwiwe
gusa ugatuka umukristo uzo muri kwatukande Yesu kuko tuzatira ikintu kimwe manuka Wakristo wanaunganishwa na Yesu katika imani na ubatizo. Abakristo bahujwe na Yesu bice mu kwizera n'umuti n'umubatizo. Umuntu wese atabatizwa kuba ari hamwe nande na Yesu atagata abantu ngo bibeshi kuko mu bashenzi batabatizwa. Niba yajya bari ubeshi none byukuri abashenzi babatizwa. Bahisa kugira ngo ubeshi nabo babatizwa. babatizwa kugira ngo ureke amajambo akigubeshi abashenzi nabo babatizwa nabo murabatizwa kuko kubatizwa murabati abashenzi reka amajambo niki nukuri manuka Unasema kwa jinsi hiyo Wakristo wanapata kuwa viungo vya Kristo. Abakristo watawaga kutika umubiri umwe wa Yesu Kristo. Inasema ukweli huu uko kuri leo huitwa mwili wa siri wa Kristo. utakwita umubiri umwe w'ibanga wange wa Yesu Kristo. Iki gitabo kimatekera ubusabane imigendanire y'Abakristo hamwe na Yesu Kristo. Aba uko bamwanse bemera Muhammad ni muri ubu kwakira azaza gutora bamwakiriye gusa abo nabo nabaki n'Abakristo bari mu gitande cya Kristo. Kristo ni byo tubigiki dukuri bekabaza abayisilamu kubwira mu gitabo cyano halali na haramu tuvuga gute amajabiro 22 ndakuvuga Kristo ukomoka ku mupagani cyangwa mu mwinju ibitabo cy'abayisilamu mu cyuri Inasema havuga gute na Muislamu anaamini kuwa asili ya dini ya Uyahudi na Ukristo. Umwislamu w'ukuri ni wizera yuko inkomoko y'idini ry'Umukristo n'Umuyuda Ni dini mbili zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Umwislamu w'ukuri wizera ko Umukristo n'Umuyuda icyo gitabo wasomye bwa mbere icyo gitabo wasomye bwa mbere urupapuro mwarimu usomera urupapuro kugira ngo 54 Ijana 54. ijana 54 yayo Ijana 54. icyo nicyo bitwaje ubwa mbere reka tugisuzume babeshya mbere icyo gitabo kandi byandike neza ntabwo nawe twashizeho Unasema amadini yose idini ry'ukuri ni irihe? Amadini yose avuga ko yigisha ukuri. Gatandatu. Yesu yaravuze ko dushobora kumenya abari mu idini ry'ukuri abaribo. kugira ngo tumenye dushobora kumenya abari mu idini ry'ukuri abaribo. Yesu yabivuze si Muhammad. Twabamenya. Ushaka kuba mu idini ry'ukuri ni Yesu. Twabamenya gute? Umusuzuma ibyo bemera n'ibyo bakora. Tumenya mu gusuzuma ibyo bemera n'ibyo bakora manuka. Avuga ati muzabamenya ku by'amabahama. Kuby'amabahama. Ati igiti cyiza cyose cyaba ibyama byiza. Igiti cyose cyaba ibyama byiza. Ati reka turabe ibiranga bari mu idini ry'ukuri. Hapo nikwambia kaka yangu. Sema Yes. Abakristo b'ukuri. Unasema Abakristo b'ukuri bashingira ibyo bigisha kuri Bibiliya. Abakristo b'ukuri babikiri cy'ukuri ibyo bigisha bishingiye kuri inde kuri Bibiliya. Abantu bose ibyo bigisha bidashingiye kuri Bibiliya ibyo ni idini ry'ikinyoma n'abambere ngaba bashingiye kuri inde kuri Korowani. Korowani yajya hita kasokuwa jahana hita yetu ariko abakristo b'ukuri idini ry'ukuri ibyo bigisha bishingiye kuri inde kuri Bibiliya manuka basenga Imana yitwa Yehova yonyine. Idini ry'ukuri basenga Imana yitwa Yehova wenyine. Abagabo basenga uwitwa gute Allah subhanahu wa ta'ala yagiye mu muriro muri Gehinomu apfirayo gatatu manuka. Baremera ko barakundana. Abakristo barakundana. Baremera ko Imana yarungitse Yesu. Abakristo idini ry'ukuri niryemera ko Imana yarungitse Yesu kuza gucungura abantu n'ibyaha byabo. kuza gucungura abantu n'ibyaha byabo. Idini ryemera ko Yesu ari gucungura abantu n'ibyaha byabo n'Abayisilamu n'Abakristo. Ikibazo SWAT hashes avuga ati jewe mwaze kumanigisha ndamuha amanota muwe disisiri 20 reka renda bakorereko. Avuga ati mwaze kumpa umwanya reka ndabakorereko. kuri ubwo rero reka Ikibazo sinishura cyo muri iby'iwanje. iyo ni ingorane y'umwarimu nanjye nayibonye ariko rero si byiza gukora ikibazo ugaze gufundikanya utundi tuntu. Ego vrema reka mpagurutse umwarimu wanje nyine kubaza ikibazo amushire ku murongo. yego nuko ntiyakwishuye by'ukuri. Ingo rero wigisha
Mwigishe kuko nta kibazo wewe wobaza ngo yishure. Wapi? Ntibizokwigira ari mu bantu. Mpaka siku ya kiyama. Ashe yawe ikibazo pastor agacishura. Nizokunda. Mpaka siku ya kiyama. Shika ku munsi w'imperuka. Jamani, jana badidi kibazo n'abantu muri ngaha. Ikiba nibyo twagitoye tuvuga ati ubukristo n'ibikorwa byabwo byose bikomoka hehe mu bupagani. Cyambaza ikibazo nisunze ikigwa cyanditswe Qur'ani isura ya 5 aya kangahe ya 3 ibari tugira ati al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islamu dina. Atuhari yubuzi kwamaze kubuziriza idini ryanyu kandi kwamaze kwishiramo ibyiza kandi kwabahitiriyemo kwabacaguriye ko ubwisilamu bubabera idini. Tabazi ikibazo rero niba ubukristo budakomoka hehe mu bapagani. Ndakeneye inyandiko imwe muri Bibiliya ivuga ati uhereye umunsi twabacaguriye idini ryanyu ry'ubukristo. Yatanze wapi? Yatanze wapi? Yatanze wapi? Imana tatanze mwarimu. Naam. Nukubera ko ubukristo kubakiye kuri Satani. 7:18 Matayo. 7:18 Matayo. Ubukristo kubakiye kuri Satani. Soma. Inyandikira babwira iti. Akanako bari bumve. Yarutse mwarimu. Nanjye ndakubwira y'ukuri Petro. Yesu abwira Petro ati nanjye ndakubwira y'ukuri Petro. Nanjye ndakubwira y'ukuri Petro. Kandi kuri urwo rutare. Kuri urwo rutare. Rwubaka kishengero ryanje. Ati nzokubaka kishengero ryanje. Kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo rishobora. Rwo imfunguzo z'ubwami bwo mw'ijuru. Ati Petro azohabwa imfunguzo z'ubwami bwo mw'ijuru. Bandanya. Kandi icyo uzohambira mu isi cyose kizoba gihambiriwe. N'icyo uzohambira mu isi cyose kizoba gihambiriwe mw'ijuru. Yesu mbeguriye Petro yarinde irina gatatu rero. Yesu ahindukira Petro ati wowe niyubatse ku bukristo. Ahindukira Petro ati herera inyuma yanjye Satani. Kumbe mwarimu ubukristo bwubakiye kuri Satani. Kuri Satani. Nani wazabajana mw'ijuru. Mw'ijuru bazaja mwarimu ni ga Satani. Mwarimu murikira hano no mu rusengero no hari kirimba cya Satani 2:12 Yohana. Kandi yandikira umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo uti. Yandikira umumarayika w'ishengero ry'Inyanzarake uti. Nguyu nguyu ufise inyota y'ubwami bubiri karishe. Ufise inyota y'ubwami bubiri karishe. Y'ubugi bubiri karishe. Ati ndaza huba. Hariho hari umugwa wa Satani. Mu rushengero. Ikirima cya Satani kiri mu rusengero. Mwarimu w'umusaraba. Bibiliya itwigisha iki? Bibiliya itwigisha iki? Bibiliya n'umusaraba nabwo wumvirize. Ndiyo. Nyandiko nayo iramubwira iti. Iyi ni ubwayumve. Yarutse mwarimu. Nageze mwarimu wangu. Hagira ati umusaraba. Uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma. Umusaraba uramaze igihe kirekire ukoreshwa n'amadini y'ikinyoma. Yani y'igipagani. Amadini y'igipagani. Kera wakoreshwa mu byo guhimbaza ibidukikije. No mu mihamuro. Yo mu mihamuro y'abapagani. Bijyanye n'iby'igitsina. N'iby'igitsina. Bamwe bakivuga ngo bakare kumbe bamwe bahumurisha ibitsina. Kweli kabisa. Aragira ati warakoreshwa mu mico kama y'abantu b'imbere y'ubukristo. No mu mico kama y'abatari abakristo. N'imico kama y'abatari abakristo. No mu migenzo y'ipagani. Mu migenzo y'ipagani. Na niyo mpamvu uno munsi bayishyira ku masengero kubera ari abapagani.
Antiokia yakoreshejwe n'abapagani bo muri Antiokia abantu batabarakira umukristo bateguwe n'abapagani niyo mpamvu n'abapagani abapagani bazoja biducange mu muriro bazoja biducange mu muriro kandi bizibitabara ibyakozwe ni mwawe ikono ba mbere mwanya waheze mwanya waheze Waislamu takbir, Allahu akbar, raha. Ariko mutiyo kumva nibumve inyigisho tuno munsi zirangiriye ngaha. Tubaze yuko mwungutse akaba umushumba wayo